Kongena kuhusiana cia ndini ya Kiislamu ntuku ya umuthi nishikiritwe thumbi kumania na mathomo mao ma madrasa maria marathomaga ni mambura maria maimbĩrĩtio na ni MC wa Ntima West Patrick Ntururu baria uritie Amiru kurombera kaunti ya Meru nontu itithiite wega. Obicia mubunge wa Ntwaka Amiru onayo nikinyite mamburani mama na kubecana itangiria runchi nikenda gutetheriria kiri maromba maria etikia mama marombaga. Muthiri Muriuki ena riboti ino. Al-qiyamu ma'al qudrati, kusimama wima, takbiratul ihram, kutoa takbir, Allahu Akbar. Sawfa yuhasabu hisaban yasira. Baba ni anabaria baumite musikiti jwa Al-Sizia jwa majengo nyuma kuthaba mukirite maritano mwanya jegi muturire na urabomba guchia bani ya thina iji. Kwa hivyo ni kumkuza mtoto katika mafunzo maadili ya dini ya Kiislamu, na akienda kupata faida hiyo ndani ya maisha yake atakuja kuwa ni mtu katika mwelekeo kwa ajili atafaidika hii katika hii masomo itamsaidia katika maisha yake kubainisha mabaya, kubainisha mazuri na kujua haki za dini yake na kujua haki za binadamu na kujua haki za Mwenyezi Mungu. Msingi ya mtoto wa Kiislamu ni dini. Inapopatikana maisha yake inakuwa sawa. Kwa hivyo akisoma masomo ya kawaida ya shule na akisoma masomo ya dini ikiungana pamoja, kwa hivyo inamsaidia kuweza kufika pahali ambapo mwingine hawezi fika. Iko ina minus as early childhood dropout na kwena mantoja drugs mantoja maingi monoja ku affect most communities na wategera mwankarira tokejamo as religion leaders, as administrators, as teachers totomba gutigera harimo ake baitango geje iro kuona batu tatwe koro tochumerete twinde to support ana baba nontorera bakothoma madrasa iro bakomba kwerwa ulevi ni haramu, usizini, zini it is adultery, fornication. Tuambie kubaritana mapema mwana ore at least akethera fully harmed atekomba kwaerwa either in rape cases kana chwa mtu ta sponsorera the in thing kwa wakigitore as a Muslim child batu twethera to empower ta mwana ore na twamugetate tuomba kumwoneria what is right and what is good at the early stage. MC Ntima West Patrick Ntururu etho akiromba Islam kagita karabe atitekira Ramadhan bekire kaunti Meru kiri maromba nikina mathina janyo mekuoja jatharikithira na yakwa ni romba ki our brothers and sisters betonya ki mwedi jo Ramadhan nikenda bakomba tukanya tunga marombene na nikenda atukomba gutithia miru yetu na mbere amno bubu etho akiburi kagita karabe ketho bakithiurunka kuturania uge bwa Meru kimandu jege bajeti petho bagishumiria nikenda uge bwa petho bakithikirika baba maki okero anga MC ate gutaki governor ationa maendeleo jao ibatu tujabanga na ikiete mtokadia public participation ninkyo ngoboria ntukira public participation igetwa itumira nto beto nikana tukomba kwaraniria tumba ku allocate mbecha chetu more than 40 million then development budget yetu next financial year 2024-2025 na manto yetu jakaribwaga so twabwita umireni nikana tukomba kugwatania nguruke musikiti juju tuthika mukira gitangi na into bingi kumakiri obisi mubunge mwekuru karambuka iremia ne au wange mheshimiwa Karambuka Iremia kuna promises agiteteaza majengo na narwa tuomba kwithirwa akiomba gutimiza nombete kwa nenkera musikiti jwa majengo gitangi kya Roji na nao tukomba kubaretera tank ya 10,000 liters na mwire gazo majengo tukomba kuza tukibaretera into byao bya Rugi na hall ile ya majengo tukomba kuza tukibaretera ite inkatho nguchokia nontu bwa wirane buria tweranite na Elizabeth Kairemia twamurombete chuburia gitangi kya Roji na ite atupromise agaturetera na ntukwena aru atugupokea na itukuga ibwaga kiwe nontu bwa kujuria wirane bwa gintu kira twarombete na aturetera biumia bithatu bikurukite au itwena thine Roji muno lakini kuona kuambiria narua gitangi kijire aja tukethwa kwina stock weruje kwanza hii ningi na gia tutethia muno tonture bwije batu turi Islam manto jetu jonde ijaruje manto jetu jonde ijaruje nonto no monka tu tonyera oberesine
tugekura kwitha utawatha no mungo tutawathe mbere tutiranjiria maromba na ijendete mantu jaruji nonto batu twethairwa twi sidelined by many politicians rira ukona umwe kurungamana batu natu tumugwata na njara chionthe na batu as Muslims tutirekagia. Muthuri Muriuki, Muru TV, Mutindo jwa Kangangi.